no munsi igihugu cawe usanzwe ukomokamo cy'u Rwanda no munsi ku rubuga mpuzamakungu kiriko kiravugwa cyane vugwa mu bwicanyi biriko birakorerwa muri Kongo biriko bukorerwa abanyekongo b'ubwoko butandukanye. No munsi ni gutubona igihugu cawe muri kiriya gihugu cyacu cyitwa u Rwanda bakunda gukora imibare yo gutekinika bakavuga imibare itari yo bakaba ngo u Rwanda ngo rwazamutse ngo inshuro ngo 7%, 12%, donc byo kubeshya ariko bitarigeze bibaho. Uyu president w'Ubufaransa yigeze kuza mu Rwanda, ntago ari umunyamakuru, yari president Emmanuel Macron yego yaraje nsiwe wenyine n'abandi bantu n'abandi ba diplomate bakabatega abana b'abakobwa babashyizeho amakamera hariya bamaze kuva aho ngaho babeka batidere turabafite nimuvuga ibingibi turabatangaza. Ku rundi ruhande ku rubuga mpuzamakungu kandi u Rwanda ruko gwagiriza yuko rukora genocide mu gihugu ca Kongo bibona gute? Ntago ari muri Kongo gusa, ubwo bizasobanuka kandi bizasobanuka imyaka izashira ari 50 cyangwa wenda ari 100 simbizi, ariko bizatinda bimenyekane ninde wateguye genocide muri kira gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni nane none uri kuyikora. Uyu munsi barivuga kuri ko u Rwanda rukora genocide muri Kongo, ariko ni rwo rwayikoze. Donc bariya bayikora muri Kongo nibo bayikoze mu Rwanda, nibo bayiteguye mu Rwanda, kandi ibingibi mugomba kubimenya. Donc kuva muri 1996 u Rwanda rutera muri Kongo ntago rwigeze rwemera ko ariko rwateye muri Kongo. Erega ntago iyo muvuga M23 ni izina u Rwanda rwibatije, ni izina u Rwanda rwibatije, ubundi nirwo ruri hariya, ariko tuzi ko harimo abakongomani benshi b'abakongomani muri M23. Erega ibingibi byo kuba harimo abakongomani benshi uzababare ntago barenze 20%. None se ubwo munywa 80% ari abanyarwanda, ariko abayobozi bose benshi n'abakongomani. Abayobozi ahubwo benshi n'abanyarwanda. Bariya abantu mbese batari abanyarwanda barimo batsinze, nibwo mwabibona ko nta myaka 2 yashira bataricwa. Bara nta gihe bafite nubwo batsinze, bariho kubera ko bataratsinda. Baramutse batsinze bariya ba Bertrand Bisimwa n'abandi Nanga ba Wiringoma n'abandi, donc bariya mbese b'abantu bo nyine bari hariya b'abakongomani bari mu nyewe. Bariya rwose nta gihe nta myaka 2 bashira batabera imenye bari. Mbega ho bakiri FDLR, mbega kuva igihe cyose bahigiye FDLR ubwo no munsi. Reka urakoze cyane. Ikintu u Rwanda rwitwaza rw'intera hamwe rwa FDLR nigeze ejo numvise president Kagame abivuga ngo ikibazo ngo cya Kongo ngo ni intera hamwe. Noneho twibaze n'uwari we wese yibaze, na wa wundi w'umututsi babeshya ngo baje kumurwanirira nawe yibaze. Nge ndibaza iki kibazo kije muri Kongo cy'intera hamwe. Intera hamwe Kagame azibona nk'iki? Nk'abanyarwanda, nk'abanyamahanga, nk'iki? Ntago ari intera hamwe nk'intera hamwe, ahubwo cyo bite intera hamwe n'ubwoko abahutu cyangwa ababantu. Arabyukanaho icyo rasi ikibazo cya Kongo, ahubwo cyo ni ikibazo cy'u Rwanda. Dusubira inyuma mu mateka turebe. Noneho Kagame nawe n'abambari be bamushyigikiye, doko bibaze icyo kibazo kibaye ikibazo kuki ubundi abatutsi ajya kurwanira muri Kongo cyangwa mu karere kose avuga ko abatutsi bari menace. Aho mu Rwanda abatutsi ko yaje mu by'ukuri bari bafite umutekano, bafite umudendezo n'abakire, ko twabavuga amazina abenshi ko ari niwe wabishe. Ye ntangazo n'ukuntu yabivuga, abivuga rwose ubona ko ari ibintu mbese ari imbere y'abantu bamutinya, agabwira ntibamusubize, akibwira ko abantu bari ibicucu batari kubona. Abanyamerika avuga ngo kuba ngo amabuye yava muri Kongo akaza mu Rwanda ikibazo ngo nabo bayaratwara, ibyo ntago ariko agomba kwisobanura. Donc wafashwe bafatiye umucyuho, ntavuga ngo nibyo ngo kubera ko nuri yayibye. Ikigaragara kuri Kagame bigaragara ko nyine hari ibintu bigenda bihinduka, uretse ko nkanjye nyine umaze igihe kirekire babaye kandi babajwe kandi uzi n'agahinda abene igihugu barimo, mba nifuza ko byaba nk'uyu munsi, ariko bigaragarira amaso ko nawe kwa kwiyemera kwe atari ko kugihe imeze.
nigeze guhamagara Kagame ndamubwira nti ariko Kagame koko ntabwo uri kubona akaga urimo gutamwo abana bawe perezida naramuhamagaye ndamubwira ntabwo uri kubona akaga urimo gutamwo abana bawe koko iyo ubona ukora ibintu nk'ibi ngibi wigwizaho umutungo wambura abanyagihugu kandi uzi ko uzava ku butegetsi ntago uteganya nuva ku butegetsi bizagenda bite ntago uri kubona ko wowe uri kuraga abana bawe ubuhungiro ko igihe uzaba utakiri perezida nabo bazaba impunzi ubuziraherezo ko iyo mitungo uri kubashakira uri kudusahura ubaha ko ejo bazayakwa bakazapfa ari abakene kubera wowe barimo kubeshya ko ngo u Rwanda rufite amabuye y'agaciro kandi menshi ariko noneho bagatinyuka bakanavuga ngo ariko ngo abaturage b'igihugu cyacu ngo basa nkaho batabyemera urabyumva neza none ukibaza ni gute abaturage b'igihugu cyawe gifite amabuye y'agaciro batakwemera ko igihugu cyabo gifite amabuye y'agaciro kandi bayabona impamvu batabyemera nuko batabona aho acukurwa nyine ntago ahari noneho rero ikindi gitangaje nuko nguko do Kagame ubwe nawe yiyemereye ko noneho yiba Kongo ariko akavuga ati anabivuga n'uburakari rwose ngo kuki badashaka ko twiba kandi nabo biba kibareke kuvuga ubusasha. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose miriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sando gwikaze wowe wese uri kwadukurikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guve y'abaranda bavuga Amanasi na Saudite, muri Dubai, Canada, Oscar, muri Zambia, Malawi n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho twagiriye amahirwe ko kina umutumire adasanzwe musanze musanze mukunda yitwa Abdallah Bichahaga. Nitwa kiyo no munsi n'umunyarwanda sanzo bangahanya mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Turaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Alhamdulillah turaho. Yego. Uramutse bakunzi bacu, dusaba bakunzi bacu badukurikirana, dusaba Barundi, dusaba Kongomani, bumva Kirundi, dusaba n'abanyarwanda biwanyu. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishimwe ikuzo cy'ibintu bya Allah. Amahoro n'imigisha sikari kwasozirije intumwa nahunize Muhammad nabiwe bamukurikiye n'abazakomeza kumukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Allahumma amin. Ndabaramukije rero mwese aho muri bakunzi banje, bakunzi b'urubuga African TV. Ndabaramukije cyane n'umukunzi wanyine Abdallah Bichahaga nkuko musanzwe munzi subwa mbere ndi kuri zino kamera za African TV. Ariko ndanabasaba kugira ngo mugende nanone kuri kanali yanjye Radio Impuza TV nabwo mukurikira ibiganiro nshyiraho mu nteri ngabo mu bitugu nanjye nzamuke ndebe ko nabo umuntu w'umugabo ukomeye. Nkaba rero nshimishwe no kuza kuganira namwe no kubaganirira kandi nizeye ko ibibazo muri bumpe ndi bisubize uko mbizi kandi mukuri kuko muri njyewe nta binyuma bibamo. Njyewe ntago iyo ndi kutangaza amakuru mvuga ay'ukuri, ntago mvuga kugira ngo haboneke amavizi menshi, ahubwo mvuga kugira ngo ukuri kugaragare. Murakoze cyane. Ndaza guca mpera ngaha nyene. Ni gute ubona Burundi n'u Rwanda mu maso yawe ku myaka wakuriyemo kuva ukivuka? Ni gute wakuze mbega ubona Burundi n'u Rwanda? Burundi n'u Rwanda ni igihugu kimwe. Turabavukanye, turabavandimwe, n'ikimenyimenyi turafise ururimi rumwe. Mugabo turafise ikibazo Burundi n'u Rwanda kugeza ubu ngubu. Ikibazo cyatangiye kuboneka ejo bundi cyane cyane aho inkotanyi zifatiye, nibwo hatangiye kuba amagume hagati y'u Rwanda nyine n'u Burundi. Kimwe nuko nanone ari hagati y'u Rwanda na Kongo n'ibindi bihugu ndetse byinshi byo muri kano karere, cyane cyane gatuyemo n'abantu bitwa ababantu. Icyo rero ntekereza ko muri make yaruko nabisobanura nuko ubundi turabavandimwe ariko dufite ikibazo kimwe cy'abantu baje bafite indi ntego, undi mugambi w'ibyo bagomba kugeraho wo guhaka abantu, wo kugira abantu nabi, bityo bagateza umutekano muke muri kano karere. Hari jambo dukunze kumva na twaryumvise cyane mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, jambo bita
ingengabitekerezo. Iyo bavuze ingengabitekerezo ni iki? ingengabitekerezo ni imwe mu mategeko yashyizweho yo gukandamiza abantu, yo gucecekesha abantu, yo kubuza abantu nyine kuvuga ibyo batekereza cyangwa kugaragaza ukuri kwabo. Yego. Iryo jambo ingengabitekerezo ubundi nk'uko tubisanzwe buri muntu wese agomba kugira ingengabitekerezo, buri muntu wese agomba gutekereza. Ingengabitekerezo ubundi icyo bivuze ni ikintu kiba mu muntu nyine agatekereza icyo atekereje akakivuga akakigaragariza abantu, hanyuma abantu bakagira icyo bagitekerezaho nabo. Ingengabitekerezo rero hariya bo iyo bashaka kuvuga ngo ingengabitekerezo ngo umuntu afite ingengabitekerezo, hari ikintu doko hari ibintu mu mategeko yabo bazanye mu itegeko nshinga ry'u Rwanda, harimo ko buri muntu afite uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, ariko bongeraho noneho ikintu cyo gukuraho ubwo burenganzira bwo umuntu afite icyo atekereza, noneho bashyiraho iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside rero ntifite definition mu by'ukuri, icyo wavuga cyose bashatse uko bashaka kose bayikugirekaho. Ni uburyo mbese bwo gucecekesha abantu no gukandamiza abantu. Iryo tegeko nicyo rivuze, donc rivuze ngo ni itegeko bashobora kwitwaza kuri gukangisha kugira ngo bagucecekeshe, bagushyire mu nyururu cyangwa banakwice. Iyo bavuze demokarasi ni iki? Bega muri bino bihugu vy'ibiyaga binini demokarasi irahari? Iyo bavuze demokarasi, ubundi definition ya demokarasi bavuga ngo ni ubutegetsi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage bugakorwaho n'abaturage. Ariko ntabwo ariko bimeze. Icyo bita demokarasi ni ikintu twazaniwe nyine n'abazungu, none natwe tukijandikamo tutazi icyo ari cyo. Demokarasi rero ntayihari muri bino bihugu byacu byo muri Afurika cyane cyane, kuko usanga icyo bise donc muri 1948 baravuze ngo oni yavuze ko abanyafurika bagomba kwigenga, ariko ntabwo ariko byagenze. Ahubwo ibihugu byadukoronezaga byavuyeho koko biragenda, ariko dukoronezwa mu bundi buryo. Uyu munsi rero usanga n'ubundi ubutegetsi dufite muri bino bihugu byacu bya Afurika ari ubutegetsi n'ubundi bavuga ngo bwagiyeho ku matora, ariko mu by'ukuri atari amatora, ahubwo mu by'ukuri ari ibintu nyine abantu bafaburika bagashyira aho ngaho bakabishyira ko batora, ariko mu by'ukuri nta matora yahabaye. Nk'iwacu njyewe ntabwo nigeze njya muri ibyo by'amatora, ntabwo kuva navuka sindatora, kubera ko donc njye nabonaga ko nta matora nyine abaho mu by'ukuri. Bifitiye uburenganzira kandi amatora bayashize uburenganzira, ariko ntabwo batora, kuko donc iyo bagiye gutora umuntu uzi uri butorwe, uzi ko nta kabuza arikana kuri bujyeho mwamutora mutamutora, ashobora kuba afite influence nini. Donc tuba tubizi neza ko twebwe uyu muntu nta influence afise, ariko akoresha imbaraga nyine. Donc usanga ahanini bakoresha donc abagize amatora, amatora abari ababo ahanini. Donc ugasanga abari muri opposition bari muri opposition, donc nta bantu bafite barimo donc bari mu bahagarariye amatora, ku buryo bashobora kurinda amajwi yawe ngo batayatwara. Rero ibyo ni ibintu twabonye nko mu Rwanda, wenda nko mu gihe cya Habyarimana. Impamvu ntatoraga kandi nakundaga Habyarimana, ariko nabwo sinajyaga mu matora. Kubera iki? Kubera ko unese ko ari umwe ubundi arahakatana nande, donc numva nta mpamvu yo kujya kwirwa mvuga ngo ngiye kumutora kandi n'ubundi ari butorwe. Donc ikintu kinryohera nubwo namukundaga nari kumutora mu by'ukuri yo njya gutora, ariko numvaga ntagomba kwirwa njya gutora, kuko nagomba donc umuntu aryoherwa avuga ngo uwo nashakaga kubera ijwi ryanjye yatsinze, none nagishyiraho ntarishyiraho n'ubundi aratsinda. Ubwo rero nta mpamvu yo kugira ngo nigore ngo ndajya gutora. Uvuze ati iwacu nta demokarasi ihari, ariko uno munsi ni imyaka hafi 30 ibyo wita ko demokarasi ihari bimaze imyaka bimeze uko onye. Ngira ngo uzarebe abaperezida b'ibihugu byacu, n'abaperezida donc sauf bamwe na bamwe, si kwa kari bose, ariko abenshi bagendera ku gitutu cy'abanyaburayi, ku buryo usanga n'uwashaka kuvaho
atavaho kubera ko n'ubundi atari we wishyizeho, n'ubundi yaba yarashyizweho n'abanyaburayi. Bityo rero iyo uyu muntu abanyaburayi bakimushaka ntashobora kuvaho nubwo we yaba abishaka. Hano muri Afurika njyewe aho ndebera ikintu gisa na demokarasi ni wenda aho iragerageza nko muri bino bihugu byanyu baperezida bagira za manda ebyiri akavaho. Mu Rwanda siko bimeze? Mu Rwanda ntabwo ariko bimeze. Mu Rwanda ntabwo ariko bimeze. Mu Rwanda itegeko nshinga ryaho ryavugaga manda ebyiri ariko babikuyeho, donc niko barihindura uko bashaka. Donc mu gihe Kagame yagomba kuba yavuyeho muri 2015 byabaye ngo ko abeshyera abaturage ngo bikoreye inkangara, ngo bavuga ngo nibongere bahindure ingingo y'101 yamubuzaga kongera kwiyamamaza. Donc abanyagihugu nibo basavye Kagame, niko babeshya ariko siko byagenze. Donc bakoze amakinamico nyine, bakagenda bagafata abantu bakabaha inkangara, bakabaha amafaranga, bakabitike ngo mugende ku nteko mwikoreye inkangara ngo muvuge ibi nibi. Ariko ntago ariko byari biri, ntago ariko abaturage babaga babitekereza koko. Ahubwo ibyo ni ibintu baba byarateguwe nyine, bakabigira ikinamico nyine, bikerekanwa gutyo ngo bigaragare ko umuntu uri ku butegetsi ariko abaturage bamushaka, ariko ntago ariko bimeze. Done fara ngeyo demokarasi aho nyirebera hano mu Burundi iyo manda ebyiri zishize perezida akavaho akazaho undi, doko ubwo mubavuga ni iki gihugu cyo kiragerageza kugira demokarasi. Ariko nanone ntago bivuze ko demokarasi mbese ntago ireberwa mu matora. Ngiye demokarasi nyirebera aho ngaho kuko mu matora no ni Burayi ntekereza ko ntaho batora, buriya nabo bajyaho mu buryo bw'ubujura bw'amatora, ntago mu by'ukuri baba batsinze, ariko gusa kubera ko batangana imyanya ibyo byo twavuga ngo wenda demokarasi yagerageza kuba yahawe. Uno munsi igihugu cyawe usanzwe ukomokamo cy'u Rwanda, uno munsi ku rubuga mpuzamakungu kiriko kiravugwa cyane, kiba kiriko kivugwa mu bihugu biriko biratera imbere mu buryo butandukanye, ariko kandi kiba kiriko kivugwa mu bwicanyi biriko birakorerwa muri Kongo, biriko bukorerwa abanyekongo b'ubwoko butandukanye. Uno munsi ni gutubona igihugu cyawe, igihugu kiriko kiragereza kwiyubaha kugira gishobore gutera imbere, igihugu kandi bariko bagiriza yuko giriko gikora genocide ku banyekongo. Ugutera imbere kw'igihugu cyanjye cyiswe u Rwanda ntabwo ari ugutera imbere, ntabwo ari ugutera imbere. Ndabisobanura muri ubu buryo. Hari abantu doko abankurikira bumva ururimi mvuga bose babyumve neza ko gutera imbere kw'igihugu ntabwo babirebera ku mihanda, nta nubwo babirebera ku mataje, nta nubwo mbese ntabwo babirebera kuri ibyo bintu bitanga isuku iba muri uwo mujyi. Ahubwo gutera imbere kw'igihugu babirebera ku iterambere ry'umuturage. Muri kiriya gihugu cyacu cyitwa u Rwanda bakunda gukora imibare yo gutekinika, bakavuga imibare itari yo, bakavuga ngo u Rwanda ngo rwazamutse ngo inshuro ngo 7%, 12%, donc byo kubeshya, ariko bitarigeze bibaho. Ngira ngo nko muri COVID-19 ubukungu bw'ibihugu byinshi bwarakonkobotse, kandi mu Rwanda niho cyo gihugu cyafasha abaturage nabi cyane, kirabafunga kabisa, kibakorera ibyo ibindi bihugu bitakoze, cyaradufunze kidushyira mu ngo, kidufungira mu ngo zacu nta gusohoka. N'ahandi barabikoze ariko barabikoze ariko ntago babikoze nko mu Rwanda. Barabikoze barakabya cyane ku buryo abantu bishwe n'inzara kubera gupfira mu ngo, ko abantu benshi mu Rwanda ni abantu barya bavuye ku kazi. Ubwo rero abantu bafungiranye ukwezi kose, ntago hari abantu batabashije kurya iminsi 2 kubera kuko mu Rwanda nta muntu ufite ubushobozi bwo kuba yamara iminsi 2 arya atagiye ku kazi. Ariko icyo gihe donc covid inirangiye, baravuze ngo muri icyo gihe covid yari irimo ngo u Rwanda ngo ubukungu bw'u Rwanda ngo bwazamutseho ngo 7%. Ukibaza se 7% byazamutse bite, byagenze bite ko umuturage batanakoraga? None ukibaza uko babara izamu. Donc rero ni tekinika ry'imibare baba bashaka kwereka amahanga, ngo bereka amahanga mbese ko bakora neza, ko nganya neza ibintu. Ariko mu by'ukuri ntago ariko bimeze.
abaturage inzara ibirimo guca ibintu. Rero byo kuvuga ngo iterambere nk'uko nabivuze ntabwo rireberwa ku mihanda, kuko urashobora gusanga kuri iyo mihanda kuri ayo mazu ubona ari amazu y'agatsiko k'abantu bakeya. Donc bihariye ibintu, bihariye ubukungu bwose. Yego. Koko wenda wajya kureba umutungo bafite ugasanga ugabanyije n'abanyagihugu, ugasanga koko wenda nk'umunyagihugu ashobora kuba yakunjiza wenda nk'amadolari wenda 5 ku kwezi nako ku munsi. Ariko wajya kureba ugasanga ibyo ayo mafaranga yose yagombye kuba ajya mu mufuka w'umunyagihugu ajya ku bantu batarenze 1000 muri miliyoni 14. Donc ubwo urumva ko icyo gihe ntabwo bavuga ko igihugu kiba kijya imbere, ahubwo kiba kijya inyuma cyane. Donc nongere mbisubiremo, iterambere ntabwo reberwa ku mazu yubakwa, ntabwo ireberwa ku mihanda yubatswe. Donc uretse ko nta niyo mu Rwanda bubatse mu by'ukuri, kuko imihanda yose iri muri kiriya gihugu ni imihanda yubatswe ku bwa Habyarimana. Icyo bakora gusa ni ukuyitera irangi no kuyikubura, doko nibyo bakora. Noneho ubundi ku ruhande rwayo bakubakamo amazu nyine yabo maremare. Noneho umuzungu yaza akavuga ati koko u Rwanda ruteye imbere, ariko ntago ariko biba bimeze. Ariko kandi none ko u Rwanda rwari rutahukanye kandi umudari w'inzahabu w'ikibanza cya mbere ku isi nk'igihugu gitanga kandi kigatunganya neza ibikorwa, ivyo navyo biba vyavuye he? Donc ndagira ngo ibyo ngibyo nubwo ntago ayo makuru nari nyafite, ariko nubwo ntafite ndabisobanura uko mbizi, ndabisengura uko mbizi. Donc abo bantu batanga ibikombe bya zahabu babeha abandi, ubundi babitanga bashingiye kuki? Ndagira ngo abakurikiye iyi canal African TV bose bumve ko basobanukirwe ko iyo amahanga ibinyamakuru byibasiye umuntu bivuga umuntu ahanini bimwita ko ari umuteroriste, ahanini bivuga ko ari umunyagitugu, ntago ariko biba bimeze. Ahubwo buriya abanyagitugu niba ariya baba babeshya ko ngo bateza ibihugu byabo imbere, ariko ntago ariko biba bimeze. Donc ibi bikombe rero ababitanga ahanini usanga ari za lobby ziba zarakozwe, ari za ruswa ziba zaratanzwe. Noneho abo bantu nyine bakaza bakerekanwa, bakebereka utuntu twaho ngaho. Noneho ikindi kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite n'indi system gikoresha. Iyo hari igihe uyu François, donc uyu perezida w'Ubufaransa yigeze kuza mu Rwanda, ntago ari umunyamakuru, yari perezida Emmanuel Macron. Macron yaraje, si we wenyine n'abandi bantu n'abandi ba diplomate bakabatega abana b'abakobwa babashyizeho amakamera hariya. Donc no wamara kuza hari abantu bajya baza baje ngo baje kureba mu Rwanda ko byifashe ibyo by'ubukungu ibyo giki, bakabategeka ibyo bakora. Kubera iki? Kubera ko baje babatega abana b'abakobwa banje bafata kamera, bamaze kuva aho ngaho babereka bati dore turabafite, nimuvuga ibi ngibi turabatangaza. Bityo rero bakabategeka ibyo bagomba kuvuga, akaba ibyo bavuga. Donc ugasanga barataka abantu, bakabataka ibyo batakoze n'ibidahari. Donc ubundi kugira ngo ubone iterambere ry'umuturage nuko ugomba kuba wageze kuri uwo muturage ukamenya ngo arya te, yirirwa te. Nujya kureba ibinyamakuru byinshi ndetse n'ibyo mu Rwanda, kandi ibyo mu Rwanda byinshi iyo ubisesenguye, iyo ubirebye usanga igihe kinini biba bibogamiye kuri leta biyibogamiyeho, tutavuga rumwe. Nkanjye mvuga bakagenda bantangaza ibitari byo. Ariko wajya kureba ugasanga za radio zisanzwe zisingiza leta zashyizeho amashusho y'abantu bishwe n'inzara, zashyizeho amajwi donc zerekana abantu bishwe n'inzara mu byaro bataka abantu bishwe. Donc usanga babishyizeho, nyamara igihe bari hariya bagataka leta, mu gihe nanone berekanye ukundi kuri nyako kugaragara. Donc ubundi ukuri kwa leta y'u Rwanda
hamwe donc ushobora kubonera ku banyamakuru basanzwe basingiza leta y'u Rwanda. Iyo ukurikiye amaradiyo yabo ubona ko bashyiraho donc uburyo leta y'u Rwanda icyo kintu cyitwa u Rwanda kivuga ko gifashe donc giteye imbere, gifasha ko abaturage bacyo biteye imbere. Abaturage nibo batwereka ko abaturage bacyo barimo kurira bataka ko basenyerwa, ugasanga abanyamakuru b'ibyo binyamakuru barimo kuvuga bati aba bantu noneho ikintu gitangaje rero kuri bariya abanyamakuru bazi abantu bagomba kuvuga n'abatavugwa. Icyo gihe iyo bavuga gutyo bavuga babihikira kuri ba meya b'uburere, bakabirikira ku bandi bategetsi, kwa minisitiri, ntago bashobora kubishyira kuri perezida wa repubulika. Urumva? Ariko ni ibintu bizwi ko ntago meya ntago burumesitiri aho bari ntashobora kuvuga ngo agiye gusenya inzu y'umuturage ngo leta itabizi. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Donc njya mbibwira abantu aho nabaga ntarahunga, nari mfite akantu k'ubucuruzi, hari abandi bantu nanone nyine turi kumwe ducuruzanya, iyo bazaga kutumenasa ugasangaga batumenasa twese kimwe, noneho bamara kutumenasa ba bandi bari basanzwe donc bavuga ngo ubutegetsi bwiza bamara kujya bakitotomba mwitotomba. Njyewe ntago nzira ubusa, njyewe ndazira ukuri ko njye simbemera abangaba. Mwebwe murabemera none namwe barabakoreye ibi ngibi koma kubera iki bakora ibi ngibi kandi mwebwe mubemera. Njye ndabizi neza ko ibi ngibi bibatuma, ndabizi nta nubwo njye nteganya biriya ndere ndabizi neza ubibatuma. Mwebwe rero ntimukabibigoryi ngo mvuge ngo ni ngo nuyu ngo nuyu ngo meya ngo nuyu nguyu ngo gitifu ngo waje kugira gutye. Ntago gitifu ashobora kuza ngo asenye inzu yawe, ntibibaho. Ntago gitifu ashobora kuza ngo asenye inzu yawe, leta yamumerera nabi. Donc uwamushyizeho yamumerera nabi. Ntago ibyo bishobora ko yabikora. None wowe arasenya inzu ngo mbega abantu bagome kandi uvuga ko leta ari nziza. Donc ngo gitifu rwose ngo ntago gitifu ashobora kuza ngo asenye inzu yawe ukamuhigira kabisa. Ku rundi ruhande ku rubuga mpuzamakungu kandi u Rwanda ruko gwagiriza yuko rukora genocide mu gihugu cya Kongo. Uzi bibona gute? Ntago ari muri Kongo gusa. Ubundi nakubabwiye kuva kera ko ibi bintu biri gukorwa muri kano karere ni ibintu byateguwe kuva muri za 1986. Birategurwa ndetse igitekerezo cyaratangiye kera. Hari abantu donc tufite amakuru yuko byari byaratangiye kuva muri za 1960. Donc ibi byose byari byarateguwe. Rero iyi genocide yarakozwe, itangira neza muri kira gihugu cyacu cyiswe u Rwanda, ariko abayiteguye bayitsindagira ku bandi. Donc uyu munsi barimo kwitsindagira ku bandi. Donc nge naravuze nongere mbisubiremo kuri kanale yanjye Minyuza TV ndetse no ku Mateka Nyakuri TV nkiyakoresha. Donc ibiganiro byayo biracyariho. Donc hari ibiganiro nagiye nkora ngaragaza ko ubwo bizasobanuka kandi bizasobanuka, imyaka izashira ari 50 cyangwa wenda ari 100 simbizi, ariko bizatinda bimenyekane ninde wateguye genocide muri kira gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni none uri kuyikora. Uyu munsi barivuga kuri ko u Rwanda rukora genocide muri Kongo, ariko ni rwo rwayikoze. Donc bariya bayikora muri Kongo nibo bayikoze mu Rwanda, nibo bayiteguye mu Rwanda. Niyo rero iri gukomeza gukwirakwira kano karere kandi izahagarara igihe cyose nyine abayikorerwa bagisinziriye bacyumva ko donc bacyumva ko hari ukundi byagenda batirwanyeho. Donc ibi ni umushinga wateguwe kera ukora kandi uzakomeza gukora kugeza ugezweho, cyangwa se ababikorerwa babimenye bakirwanaho noneho bagatsinda cyangwa se bagatsindwa. Donc kimwe ni muri ibyo ngibyo. U Rwanda rwaremeye ku mugaragaro nyuma y'imyaka myinshi bagwagiriza ko rukorana na M23, ko rufasha M23 mu vita gisirikare ndetse n'ibindi bitandukanye, ariko rugahakana. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abaminisitiri batandukanye, Olivier Nduhungirehe ndetse n'abandi benshi batandukanye barabihakana cyane gose. Ariko mu minsi iheze biciye muri ambassadeur wayo muri Amerika Matilda yarabisiguye neza ingene basanzwe bakorana na M23. Nujya kureba urasanga ubu Kagame ari no kubyemera. Hari imishyano iri mu Rwanda ejo numvishe hari ibyo yemeye. Donc nyine icyo ni ikintu gitangaje, kandi ibi ngibi mugomba kubimenya. Donc kuva muri 1996 u Rwanda rutera muri Kongo, ntago rwigeze rwemera ko
ariko rwateye muri Kongo. Icyo gihe hari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yitwaga Murigande. Donc Murigande akaba yari umuntu nyine w'umurokore cyane. Umunyamakuru wa BBC witwa Gakwaya, oya ni Ndayihurume yari n'umurundi. Yego. Ndayihurume yari kubaza cyane, wagira ngo yarize ubugenzacyaha. Yaramubajije amubaza iby'u Rwanda ko rwaba ruri muri Kongo, arahakana agiye kurangiza amwibutsa ko ari umukirisitu. Ati koko warahira izina ry'Imana ko u Rwanda rutari muri Kongo? Nawe rero umukirisitu atinya kurehera ku izina ry'Imana. Ati cyo kora, ati sinarehera ku izina ry'Imana, ati cyo kora narahera mu kuri ko u Rwanda rutari muri Kongo, ariko izina ry'Imana araritinya kubera ko yarakije gute yarabeshyaga. Nta gihe rero u Rwanda rwigeze rwemera nyine, ariko hamwe no kutemera kwabigugo niba bivuze ko rutariyo, atari rwo ruri gukora ibintu, ahubwo niko bakunze gukora nyine, barahakana ariko bageraho bakitamaza nyine, bageraho bakabivuga. Nk'iyi jenoside ndi kuvuga ko yateguwe mu Rwanda, nge nabimenye kera, ariko nabo bageze aho barabyiyemeza. Ubwo washinze FPR ariwe Tito Rutaremara yiyemereraga ko akabibwira abanyarwanda kuri radio mpuzamahanga, kuri radio Rwanda, ku munyamakuru Barore Kiyofase, amubaza ku bijyanye nyine n'intambara yo mu Rwanda n'intera hamwe n'iki byose. Yasobanuye neza ko FPR yari yarohereje muri buri mitwe, muri buri serire no muri buri mitwe iri mu Rwanda, muri zo ntera hamwe, muri za minisiteri, mu gisirikare, bari bafitemo abantu batanu. Umunyamakuru amuretse kandi barakoraga, ati yego barakoraga. Gukora rero bivugwa, icyo gihe gukora ni ukwica nyine byakorwaga. Rero ibyo byose ni ibintu nabaga narabonye kera ngewe, ariko naza kugera aho ngaho nkabona ikimenyetso gihamya, noneho bana nyirabyo bakabyemerera bati koko twari dufitemo batanu kandi barakoraga. Batanu nicyo bakoraga. Ubundi ntabwo amahutu mu kwica ntabwo babishobora, kandi bo babonaga ko batazafata igihugu hatabayeho ririya shyano ryabaye. Rero nk'uko basanzwe babikora kuva kera, donc bafata kugira ngo babashe kwica abahutu, babanza kwica abatutsi kugira ngo babeshere abahutu ko ari bo babishe, nabo baca barihora. Noneho kwica abahutu bise nkaho abari kwihora, mbese umuhutu apfe nkaho nta mbabazi afitiwe, kubera ko nawe ari umwicanyi. No kuvuga ngo baba bari kwica n'ubundi ibisambo, bari kwica ibisimba, abicanyi. Nuko ko babigenza. Ibiriko biravurwa no munsi muri Kongo hamaze gupfa abantu benshi. Barabihakana kenshi, amakandi bivuga yuko M23 ariko irakora ubwo bwicanyi, uko ariko bapfa abantu benshi batandukanye, bamoko atandukanye. No munsi kuba u Rwanda rwaremeye ko ruko rufasha M23, mbega gwemeye n'ibihano canke inkurikizi za byose. Erega ntago iyo muvuga M23 ni izina u Rwanda rwibatije. Ni izina u Rwanda rwibatije, ubu ni rwo ruri hariya. Ariko tuzi ko harimo abakongomani benshi b'abakongomani muri M23. Erega ibi ngibi byo kuba harimo abakongomani benshi uzababare ntago barenze 20%. None se ubwo munywa 80% ari abanyarwanda, ariko abayobozi bose benshi n'abakongomani. Abayobozi ahubwo benshi n'abanyarwanda. Donc bariya babisimwa ntago bariya bakorne nanga niki kizabereka. Donc buriya yiba nka MV iki kintu bisebe mu bintu cyari gitsinze, nibwo mwasobanukirwa neza bariya abantu ko bakora. Bariya abantu mbese batari abanyarwanda barimo batsinze, nibwo mwabibona ko nta myaka 2 yashira bataricwa. Bara nta gihe bafite nubwo batsinze, bariho kubera ko bataratsinda. Baramutse batsinze bariya baberitara bisimwa n'abande nanga Wiringoma n'abandi. Donc bariya mbese b'abantu bo nyine barimo hariya b'abakongomani bari mwenyewe. Bariya rwose nta gihe nta myaka 2 bashira batabera iminye bariya.
muri make bariko barakoreshwa ku nyungu z'u Rwanda. nuko nguko barakoreshwa ku nyungu z'u Rwanda. Uno musi igihugu cy'u Rwanda ukibona gute kwisi, ukibona gute mbega muri kazoza, ubona gute ku nkurikizi za bino bikorwa byose bikorerwa muri Kongo? Bo nakunze kuvuga kenshi ko iri zina abatutsi ari izina abatutsi ubwabo bakwiye kurwanirira ahubwo, kubera kuko iri zina abatutsi rikoreshwa na Kagame avuga ko ngo ari umututsi kandi arwanirira abatutsi. Doko ni ikintu gishobora kuzaba akazoza karyo gashobora kuzaba kabi mu gihe nyine FPR izaba yeshuwe mu kugera ku nshingano ku byo yifuje kugeraho. Kubera kandi biragaragara ko ishobora kweshuwa kuko uko imyaka igenda ishira abantu bari basinziriye bari kugenda bakanguka umwe. Rero hari igihe n'amahanga uko yafataga u Rwanda mu myaka yashize ntago ariko arimo kurufata muri kino gihe, kubera kuko babonye Kisekedi nawe yaje mu by'ukuri asa nkaho yabize neza, nubwo bwose hari ibyo atarakora bifatika, ariko mu by'ukuri yaje abazi neza, yinjirira nawe ahakomeye, asa nkaho ashaka kubanyeganyeza mu buryo bufatika. Kubw'ibyo rero nge ntekereza ko akazoza k'u Rwanda ngira ngo n'ubu ngubu n'aha ngaha turi nyine ikintu ijambo u Rwanda, umunyarwanda ntago tumerewe neza. N'aha ngaha ndi mvuga nawe kubera ko tuziranye, ariko iyo ngeze ku wundi murundi utanzi akumva ndi umunyarwanda kumpa serivisi biramugora. Kuko uvuga ngo ngiye ejo hari ahantu nari nagiye gusaba inzu yo kubamo, kubera kuko nyine amazu hano ari kugenda azimba, kwazimba ni kuco bavuga uti ngende nigira hirya gatoya harazimbutse, ariko donc mbona ko abantu iyo bambonye bangirira amakenga, kubera iki? Kubera ko ururimi mvuga donc bakaba batuye umuntu ntago ni hatari, ugasanga baratinye kuba bampa inzu yo kubamo kubera gusa bashingiye kuko ndi umunyarwanda, kandi nta kibi cyawe, nta kibi cyanjye, ariko nyine kubera ko ndi umunyarwanda ibyo ngomba kubizira. Donc ndi mu Rwanda nakoze ikiganiro mvuga nti ibintu abategetsi bacu badukorera ni ibintu bibi, ku buryo bizatugiraho ingaruka mbi, kuko ubu ngubu n'uwajya aho twajya hose ku isi kubera uburyo babaniye neza ibihugu bituranye, tuzagenda tufatwe nk'abantu babi kubera ko nyine twitwa abanyarwanda. Usange ntago twizewe, usange baradukekaho ubugambanyi kandi tutari bo, ariko bitewe n'iki donc n'abantu babitwikeka gutyo nuko abategetsi bacu babakorera nabi, bahigira kubica. Rero niyo mufite abategetsi bahigira umuturanyi, tuvuge nubwo waba uri umubyeyi ukaba ubanira nabi abandi baturanyi, abana bawe nabo bazagira ibibazo. Ni ukuvuga ngo iyo umwana wawe yagomba kujya hariya afite inyota akayasaba amazi yo kunywa, bashobora kutazayamuha bitewe n'uko nawe na se na nyina babaniye nabi. Ni nk'uko rero natwe twiswe abanyarwanda dushobora kugira ingorane mu bihugu duturanye bitewe nyine n'abategetsi b'igihugu cyacu. Ubundi nk'ababyeyi bakagombye kuba ari ababyeyi bacu, ariko noneho bakabanira neza abaturanyi bacu, bityo bagatuma abaturanyi bacu nabo batwikika batwikanga. FDLR canke interahamwe zarabaye akananira bahinga. Uno musi ivyonya bivugwa n'u Rwanda ko impamvu ruri muri Kongo ariko ubigira ngo rishobore gutuza FDLR mu myaka iheze hakuze genocide mu gihugu cy'u Rwanda kuva 1994 gushika uno musi. Mbega ho bakiri FDLR, mbega kuva igihe cyose bahigiye FDLR kugira uno musi. Reka urakoze cyane. Ikintu u Rwanda rwitwaza rw'interahamwe rwa FDLR nigeze ko ejo numvise Perezida Kagame abivuga ngo bamubaza ngo impamvu donc ngo ikibazo ngo cya Kongo gusa u Rwanda, ngo ikibazo ngo cya Kongo ngo ni interahamwe. Noneho twibaze, n'uwari we wese yibaze
na wa wundi w'umututsi babeshya ngo baje kumurwanirira nawe yibaze. Nge ndibaza iki kibazo kije muri Kongo cy'interahamwe. Interahamwe Kagame azibona nk'iki? Nk'abanyarwanda, nk'abanyamahanga, nk'iki? None se niba izo nterahamwe ziri mu gihugu cya Kongo zibaye impamvu, zibaye ikibazo ku gihugu cya Kongo, oriyo kugira ngo ajye gutera Kongo azibaza izo nterahamwe, yazibwiye ati ni mwebwe mutahi wanyu mu gihugu cyanyu, abakoze amakosa tuyababaze, abatakoze amakosa tubahe liberté. Ibyo ntabwo byari kwangwa, kuko mu by'ukuri umuntu yarakoze amakosa ntabwo twakwanga ko ahanirwa amakosa yaba yarakoze. Ariko se iyo nterahamwe donc nukuvuga ngo Kagame abona gute ninde nterahamwe? Donc hashize imyaka 30 n'ubundi interahamwe abakoze, donc abari mu mitwe y'interahamwe icyo gihe nabari bafite byibuze imyaka hagati ya 20 na 30. Ubu ngo bashize imyaka 30 irenga n'umwe. None abo bantu abenshi ntago bagihari, sawa? Ubu abantu bahari aho muri Kongo n'abana bafite imyaka 25 cyangwa se 30, kuvuga ngo bavutse muri 90 cyangwa muri 94 muri 2000, abo nibo bariyo. Abo bantu barakitwa interahamwe bashingiye kuki? Koma bakitwa interahamwe ko bo barigishijwe n'abavyeyi babo. Ubwo rero byumvikana ko icyo bita interahamwe ntago ari interahamwe nk'interahamwe, ahubwo icyo bita interahamwe ni ubwoko abahutu cyangwa ababantu. Urabyukanaho icyo rero si ikibazo cya Kongo, ahubwo icyo ni ikibazo cy'u Rwanda. Dusubira inyuma mu mateka turebe. Noneho Kagame nawe n'abambari be bamushyigikiye, doko bibaze icyo kibazo kuki kibaye ikibazo, kuki ubundi abo batutsi ajya kurwanira muri Kongo cyangwa mu karere kose avuga ko abatutsi bari menase. Aho mu Rwanda abatutsi ko yaje mu by'ukuri bari bafite umutekano, bafite umudendezo n'abakire, ko twabavuga amazina, abenshi ko ari niwe wabishe donc bakaje guhakwa. Uyu mucuruzi donc ni benshi yishe, donc ko yabishe aribo yabishe, ko bari bakize mu gihugu cy'u Rwanda kiyoborwa n'abahutu, cyayi kitwa Rucyinwa kiyoborwa n'abahutu. Abatutsi niko bari bafite umutekano muri kiriya gihe. Mu gihe FPR yafashe ntago abatutsi bigeze bagize umutekano muri kiriya gihe, kugeza n'uyu munsi ntago abatutsi bafite umutekano, kandi avuga ko aribo barwanira. Urabyumva neza? None avuga ko ari barwanira hehe? Muri Kongo. Urumva? None nge ndibaza kubera iki uwo mutekano bawubuze kuva muri 90 ateye u Rwanda? Kuki imbere ya 90 batari barawubuze? Kuki aka kaduruvayo kari muri kano karere, kari mu Burundi, kari muri Kongo, kari hehe, kano mu Rwanda? Kuki ibyo bitari byarabaye mu gihe FPR yari tarafata u Rwanda? Kuki mu Burundi hari umutekano mbere ya 94? Noneho kuki uyu munsi abona ko u Burundi bwagombye kuba ari abavukanyi be, ari impanga ye, abona ko atari impanga, ngo bahisemo kuba impanga ya Kongo? Kuki bahisemo kuba impanga ya Kongo? Ubu nagira ngo babwire ko ubundi abakongomani nuko tutavuga ururimi rumwe, ariko twakorejwe n'igihugu kimwe cyitwa Ububiligi. Bityo ndetse n'igihe tubonye Repubulika Kongo muri za 60, Burundi n'u Rwanda muri za 61, donc za 62. Donc icyo gihe cyose nukuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi byabanye neza. Kandi nibutse ko muri icyo gihe u Rwanda rwategekwaga n'abahutu, muri Kongo ubwo n'ababantu babariyo birumvikana. Mu Burundi icyo gihe Burundi bwategekwaga n'abatutsi, ariko babanaga neza, bagasurana, babagaza ba Micombero, bazaga i Kigali, hari imigenderanire, nta mipaka yajyaga ifungwa. Icyo gihe abahutu mu Rwanda barategekaga, no mu Burundi hategekwa abatutsi, muri Kongo bategeka, hariho CPGR uhuje ibyo bihugu bitatu. Kuki ko twari tubanye neza icyo gihe, kuki umutekano baye muke kuko FPR ifashe igihugu? None se ubwo koko ikibazo ni Kongo nkuko bivuga, nkuko Kagame bivuga? None se ikibazo koko ni interahamwe?
nose ikibazo niba ari interahamwe zikaba zifite ubutaka mu Rwanda, kuki azikumira kuba mu Rwanda? Ese arifuza ko zapfa nkuko yabivuze ko yagize ibyago zikamucika? Novuga ngo yifuza kubamarira ku icumu. None se niba yifuza kubamarira ku icumu, aragira ngo bo bakora iki? Batege amajosi koko abakate? Ibyo rero ni ibintu nyine yivugira byo kwitereta. Nge ntangazo n'ukuntu yabivuga, abivuga rwose ubona koko ko ari ibintu mbese ari imbere y'abantu bamutinya, arabwira ntibamusubize, akibwira ko abantu bari ibicucu batari kubona. None se niba interahamwe ziri hari ari zikomoka hari, ubwo zikwiye kuba ikibazo. Ndumva ngo Kongo irazira ko yakiri yahungiye, doka abahutu bayihungiyemo. Kongo uyu munsi nicyo irimo kuzira, ariko niko twavuga, ariko sinako kuko byari byarateguwe na mbere, ahubwo ikibazo nuko abakongomani yemwe n'abarundi batigeze bamenya uwo mugambi kuva kera ngo babe wenda babitangira hakiri kare. Urabyumva neza? Ariko mu by'ukuri uwo mugambi wateguwe kera, noneho ibindi byagiye biba ni za strategy bagiye bategura bo ubwabo yo kugira ngo babashe kubishyira mu bikorwa. Uyu munsi aravuga ko impamvu ko ikibazo ari FDL, none akavuga ko yavuze no ku mabuye, yavuze no ku mabuye, ariko se noneho yarashekeje cyane avuga ngo ikibazo, noneho ashinja abanyamerika, avuga ngo kuba ngo amabuye yava muri Kongo akaza mu Rwanda, ikibazo ngo nabo bayaratwara. Ibyo ntago ariko agomba kwisobanura. Donc wafashwe bafatiye mu cyuho, ntavuga ngo nibyo ngo kubera ko nuriya yibye, ntago ibyo ari byo wazana. Urumva niwe wafashwe nyine, wafashwe n'undi azafatwa mu gihe cye nikigera. Wowe rero ntago wakangisha ngo ubwo ufite uburenganzira ngo bwo kwiba ngo ko nabariya biba. Cyo n'amatakira ngo ego. Yes, ni nyuma y'ibyo byose kandi biriko biravugwa, aho kandi ni nyuma y'ibihano amahanga kumbure n'ibindi bihugu bitandukanye bikomeza gusabira u Rwanda. Mbega yuko ibihano bishobora gushika. No munsi ibihano byoshika ku Rwanda, kazoza ku Rwanda nakahe? Ahubwo baratinze. Ubundi u Rwanda rwagomye kubura gwafitiwe ibihano kera, nubwo keshi na keshi yo igihugu gifatiwe ibihano abaturage rero bahababarira, ariko mu by'ukuri nanone kugira ngo ibintu bikemuke ibyo bigomba kubaho, abantu bakamenya ko bagomba gusufura mu gihe runaka, ariko ikibazo kigakemuka. Ngero ntago iyo nkurikije politike yabari abagabo nkareba n'ababazanye ko aribo barimo kuba gutinda kubafatira ibihano, byose byagiye biva kuri politike nyine. Nibyo bya binakubwiye bijyanye na demokarasi, ko ikintu bita demokarasi nabo bagashaka bake mu bihugu byabo ushobora kuyihasanga, ariko ntago bo bashaka kuba hano iwacu muri bino bihugu byacu. Muri bino bihugu byacu bashaka ko habamo ikintu do kwivugwa gusa, ariko ntago bashaka ko ihaba, kuko ubundi ahantu hari demokarasi, kugira ngo demokarasi baboneka ahantu nuko abaturage b'icyo gihugu bagomba kuba bigenga, bafite ubwigenge. Igihe abaturage batarimo kwigenga, bashobora kwigenga, ntago bashobora kubona demokarasi. Ikindi nuko abaturage b'ibihugu byacu ntago bahabwa ubumenyi ku buryo basobanukirwa n'uburenganzira bwabo. Buri gihe kubera rero iryo reme ry'uburezi riri hasi, bituma umuturage ahora yumva ko agomba kuba ari ko umutegetsi ari sebuja, kandi mu by'ukuri ntago ariko byagombye kugenda. Ahubwo twebwe nk'abaturage twagombye kumva ko bari abategetsi twebwe turi ba sebuja babo, kuko bari hari kugira ngo badukorere, ntago bari hari kugira ngo twebwe tubakorere. Donc ruvuga ngo twebwe icyo dushinzwe, icyo bashinzwe nk'abategetsi ni ukujya muri ya myanya bakatureberera, bakatutekerereza, natwe donc bakakira ibitekerezo byacu bakabishyira mu bikorwa. Donc noneho bakazana n'ibyabo, donc tukabishyigikira kugira ngo biteze imbere buri munyagihugu. Ariko usanga muri bino bihugu bya Afrika atari uko bimeze. Ahanini abategetsi baba bafite parti imwe bakorera, indi parti bayishyize ku ruhande. Icyo akaba aribyo bizanira amakimbirane muri twebwe. Ugasanga turicana kandi tuva indimwe, ariko bitari ngombwa. Ngurange mbona ko ibihano bifatirwa u Rwanda barakerewe, bagumye kuba barabifashe kuva kera, genda ubu ngubu tukaba tutakiri mu buhungiro, ahubwo natwe
twaratashye dufite uburenganzira mu gihugu cyacu. Ugerageje kumviriza jambo ryo ku munsi w'ejo rya Paul Kagame, ni gute mbega washoboye kumubona? Ni gute mbega wabonye situation aho igeze? Ubona kuri we bimeze ikigaragara kuri Kagame, bigaragara ko nyine hari ibintu bigenda bihinduka, uretse ko nkanjye nyine umaze igihe kirekire wabaye kandi ubabajwe kandi uzi n'agahinda abene igihugu barimo, mba nifuza ko byaba nk'uyu munsi, ariko bigaragarira amaso ko nawe kwa kwiyemera kwe atari ko kugihe imeze, kuko ubundi yabaga ari nka hariya, yabaga ari kuvuga ko nta wamukoraho, yabaga avuga ko nta cyamushobora, avuga ko nta cyamubasha, kuko hari igihe kimwe yari nka hariya arimo kuvuga ati, abwira bariya bari bamuri imbere n'ubundi ati ngo hari abavuga ko ngo bazakuraho Kagame, ngo binyuze mu zihe nzira se, ngo ya demokarasi se, ya demokarasi nakubwiraga we aremeza ko idahari, ngo ya demokarasi se, ngo y'intambara se, ngo barabashuka. Donc bisobanura ngo nyine icyo gihe yarafite imbaraga, yarafitanye nyine nabagashaka buhake, none uyu munsi arabona ko zigenda zigabanuka umunsi ku munsi. Ubu rero akaba bigaragara ko arimo kwitegura mu by'ukuri, ko donc amaze kubona ko nawe hari ibishobora guhinduka kuri we, noneho akaba rero abifitiye ubwoba. Donc ngewe igihe nari ndi mu Rwanda nigeze guhamagara Kagame, ndamubwira ntari ko Kagame koko ntabwo uri kubona akaga urimo gutamwo abana bawe perezida. Naramuhamagaye ndamubwira ntabwo uri kubona akaga urimo gutamwo abana bawe koko, iyo ubona ukora ibintu nk'ibi ngibi wigwizaho umutungo, wambura abanyagihugu kandi uzi ko uzapfa, uzi ko uzava ku butegetsi, ntago uteganya nuva ku butegetsi bizagenda bite, abana bawe bizagenda bite? Kuki utakora neza, gukorera abanyagihugu neza, noneho ubukire uzasigira abana bawe baza barebeka neza ku banyagihugu, kubera ko wabakoreye neza, kubera ko donc nta ikintu kiba bakoreye. Ntago uri kubona ko wowe uri kuraga abana bawe ubuhungiro, ko igihe uzaba utakiri perezida nabo bazaba impunzi ubuziraherezo, ko iyo mitungo uri kubashakira, uri kudusahura ubaha, ko ejo bazayakwa bakazapfa ari abakene kubera wowe? Kuki udafite ubwenge buzima butekereza ngo burebe ejo hazaza? Wowe urashaje, ariko ubwana bawe uri kubyara uyu munsi ntago uri kubona ko uri kubategurira ahantu habi bazaba. Nge narayimubwiye umukuru w'igihugu, narayimubwiye ngewe. Umukuru w'igihugu yavyakiriye gute? Yari yakanje amanwa avuga ati byararangiye nyine, ati byo nakoze nabikoze sinzasubira inyuma. Muri makari determine ari determine. Uno musi ugerageje kuraba uko igihugu kiro kiyatunganya cy'u Rwanda, ariko kandi ngo kujyana n'amabuye y'agaciro yarabivuze ko avuga yuko abanyamahanga bo amabuye y'agaciro aca mu Rwanda bashaka kuyatwara yose, ati gute twebwe ndusigarane. Muri make uno musi ibintu biremewe bidaciye ku ruhande, ariko kandi abanyagihugu b'Abanyarwanda benshi biboneka ko bamushigikiye, inyuma y'ijambo bakoma amashi ndetse bakemberanya nawe. Ni gute ubona abanyagihugu b'u Rwanda? Donc iryo jambo nararyumvishe ndatangara cyane, noneho nza no gutangazwa n'ukuntu barimo kubeshya ko ngo u Rwanda rufite amabuye y'agaciro kandi menshi, ariko noneho bagatinyuka bakanavuga ngo ariko ngo abaturage b'igihugu cyacu ngo basa nkaho batabyemera. Urabyumva neza? Noneho ukibaza ni gute abaturage b'igihugu cyawe gifite amabuye y'agaciro batakwemera ko igihugu cyabo gifite amabuye y'agaciro kandi bayabona? Impamvu batabyemera nuko batabona aho acukurwa, nyine ntago ahari. Urumva? Kuba donc biratangaje ko wowe uvuga ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite amabuye y'agaciro menshi, ariko abanyagihugu bacu ntago babyemera. None abo donc icyo gihugu, ayo mabuye y'agaciro ari mu gihugu, abayimba byabagombye ko ari abanyagihugu, abatayimba bagombye kubabona aho aturuka. Donc ntago byakagombye kuba ari ibintu bigomba kwemezwa
abantu ahubwo nibyo twagomba kuba turi kureba twavuga ngo turayafite. Nk'ubu ngubu muri Kongo nta gushidikanya amabuye y'agaciro ariyo, n'abaturage bo muri Kongo barabizi kuko nabo ubwabo barayafite. No mu Burundi turabizi. Murabizi urumva. Ubwo rero kuvuga ngo abanyagihugu bacu ngo ntago babyemera, ni gute mwaba mufite ibintu amabuye y'agaciro hanyuma abanyagihugu bawe abanyarwanda abiswe abanyarwanda ntibabyemere ko mufite amabuye y'agaciro? Bisobanura ngo ntayo ahari. Donc hari mu Rwanda kuva kera twacukuraga gasegereti hano za Rutongo no muri za Kibungo hariya muri za Kayonza, ariko nyine ni gasegereti, ni amabuye mbese makeya cyane, atari amabuye nyine yatuma u Rwanda ngo ruba urwa mbere muri Afurika rucuruza amabuye menshi. Noneho rero ikindi gitangaje ni uko nguko Do Kagame ubwe nawe yiyemereye ko noneho yiba Kongo, ariko akavuga ati anabivuga n'uburakari rwose ngo kuki badashaka ko twiba kandi nabo biba. Ati bareke kuvuga ubusa sha. Ngo bareke kuvuga ubusa. Biriya rero ni ikintu ariko nanone nyamugani wishyizemo no muri logique, niba biba nawe akiba ubwo nyine barafatanyije. Barafatanyije kandi koko ni nako byagenze, ahubwo nyine ubu ngubu ni umuvuno waciwe nyine yuko hari uko byagenda noneho bitanyuze mu Rwanda, ariko Kagame ntago ababeshyira nyine bari baramutumye niho yanyuraga nawe aravuga ati mujya menshi nanjye reka nze ndiye. Yes, mu gusoza ikiganiro cyacu ni ikihe kintu abanyarwanda n'umunsi mbega bo kwakira, ni ikihe kintu abanyarwanda bomenya kugira ngo kuko no munsi nkuko yabivuze yaravuze yuko Burundi no munsi bwahisemo kwibera amahasa n'igihugu ca Kongo, ariko mu mateka bikavuga yuko Burundi n'u Rwanda ari uvyara amahasa. Ati rero mwiyubare uko urumva yuko no munsi babaye amahasa n'abandi, niki kintu babwira kugira ngo kumbure abanyagihugu bo bakomeze kubana neza. Icyo navuga ahangaha ntago abeshe abanyarwanda n'abarundi, oya abagizwe abanyarwanda n'abarundi nyine mbese munsi ko nyine kira gihugu ntago cyitwaga u Rwanda kera, cyagizwe nyine u Rwanda n'abantu bameze kuriya. Yongereyeho tunanibagirwa, yongereyeho ko bamurega nyine mu mubiri y'agaciro, akanongeraho ko ngo bamurega ku Rwanda ngo ari ruto yashaka kurwagura. Ibyo ntago bamubeshyera kuko niko byagenze, n'uburyo kandi batubwiye baguramo urwo Rwanda rwabo ni bumwe, ni ugukoresha abakobwa bababwiye. Ibyo barabikoresheje ku bwa Ruganzu Bwimba, kugeza n'uyu munsi baracyabikoresha. Doko nuko ntago abakobwa nyine koko nibo bagenda bakoresha bica amashira, bakoresheje bamubanje kumukingira. Donc abakobwa nyine ibyo nibyo abantu bagomba kumenya kuri bari abantu. Ariko icyo nabwira abarundi n'abantu bose mu Kinyarwanda, noneho nyine n'abiswa abanyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda ariko batemera aka kaduruvayo bumva kubivuza ko kavaho, nuko mu by'ukuri tugomba kumenya ko kugira ngo amahoro tuyagire ari uko tugomba nyine kubana n'abandi, tukamenya ko niba igihugu cyacu doko abategetsi bavuga ko ari abacu bari kumenasa abaturage b'ibindi bihugu, tugomba kumenya ko natwe tutagomba kugira umutekano, kubera kuko nkanjye ibyo ndimo ibyo nkorerwa nakorerwa n'umurundi ahangaha ntago nashyira ku murundi nk'umurundi bita mbiterero nkabyigika ku munyarwanda kuko nibo babikweze kugira ngo mbe nahangaha niyo kwizerwa n'umurundi. Ni ukubera nyine bariya batumye, kuko mbere nibyo navugaga ngo mbere yuko batekereza ko ikibazo ari interahamwe ari mbere yaho, uvuga ngo mbere yaho nongere nabisubiramo neza, n'abatutsi mu Rwanda bavuga ko bishwe n'abahutu. Donc ndeka mvuge ngo ko ari bo banabishe koko, uretse ko byamaze kugaragara ko atari bo banabishe, bishwe na FPR kuko yohereje batanu yo gushishikariza abahutu kubica, kandi bababwira impamvu. Ati dore twishe umwami wabo, ati dore twishe umwami wabo namwe nimubice. Urabyumva? Donc icyo gihe rero nyine nuvuga ngo yiba umuntu akareye impamvu yo kugira ngo upfe, donc umuntu yiba akareye impamvu kugira ngo njyewe ngire icyo nkukorera, nuvuga ngo iyo mpamvu nyine bayireba wireba njye nyine, kuko igikomeye ni ya mpamvu, igikomeye si ngewe. Niba abahutu mwari musanzwe mubana imyaka n'imyaka, noneho bahangura indege Habyarimana akabirwa mwicwa,
nibaza impamvu nyine kuki imbere Habyarimana avuga ko ari yayiteguye atabishe inkotanyi zitarafata imbunda kuki yategereje gukora jenoside ari uko inkotanyi zifashe imbunda none uhite mumenya ko zimubeshyera ahubwo mumenya ko niba koko n'abahutu barabishe kubera uwo mujinya yuko bishe umwami wabo no kuvuga bati kandi babibutsa bati dore ibyo abami babakoreye nibi ngibi nabo baraje babakorera ibi ngibi none bakabikora nko kwirwanaho urumva donc ngicyo abantu bashyira muri logique bashyire muri logique gutyo nyine donc ibyo mbivuze mu rwego rwo kuvuga ngo wenda tuvuge ko abahutu koko babikoze uretse ko mbanje kubagaragariza ko atari bo babikoze ahubwo byakozwe n'iki byakozwe na FPR nongere nibutse ko umutwe w'interahamwe Kagame avuga wari uyobowe n'umututsi Kajuga Robert donc ruvuga ngo rero yiba uwo mutwe w'interahamwe uvugwa Kagame yitwaza n'uyu munsi akavuga ko ngo wakoze ibara mu Rwanda ngo wisha abatutsi washaka kuzagaruka donc wari uyobowe n'abavuga ko arwanirira bitwa abatutsi kandi uwo mututsi muri icyo gihe wo ntago yishwe byumvikanira ko cyari kigambira atari abatutsi kuko iyo kiba abatutsi bari guhera kuri uwo mu president wabo mukuru kuko nyine nta wamushaga iki ubututsi noneho mu ntirizo ntera hamwe harimo abandi batutsi nk'abakivumbi n'abandi kandi ntago bishwe kandi barabatutsi niba rero abantu batutsi barafatanyaga n'abahutu kwica abatutsi ntago twavuga ko abahutu bari bafite umugambi wo kurangizaho abatutsi ahubwo nyine hari indi mpamvu cyangwa hari abandi bantu bicaga genda bavuga ngo bateba ngaba ntituvuga rumwe abantu tuvuga rumwe ruvuga ngo bagashobora kuba baricaga abahutu n'abatutsi bakeka ko barwanyaga Habyarimana kandi koko umuhutu wabikoze nicyo yatekerezaga ati abangaba abatutsi n'abahutu kuko abahutu barapfuye iwacu nagaragaje ko iwacu muri 1994 kuri iyo tariki ya 6 Habyarimana amaze gupfa muri iryo joro y'itariki ya 6 yishyiraho 7 uwitwa Aloyizi yarishwe yari umuhutu doko niwe wapfuye doko niwe muhutu niwe wambura wapfuye iwacu muri 1994 kandi yari umuhutu ntabwo wapfuye iwacu bwa mbere ari umututsi ni umuhutu ubyo rero byo ni ibintu byumvikana neza rero Kajuga Robert yari umututsi kandi akaba yarayoboye interahamwe none uyu munsi Kagame akaba yitwa izo nterahamwe ngo nizo mpamvu ngo nicyo kibazo kiri muri Kongo donc abashyira mu gaciro n'abashyira mu gaciro nyine mbere yaho kubera iki izo nterahamwe zitabishe kubera iki zitabayeho ese ni kuki izo nterahamwe zabayeho ariko inkotanyi zimaze kuza kukibera iki donc ibyo byose bagira gute babitekerezeho noneho bashyire mu gaciro bityo rero nkaba navuga ngo icyo bisaba niki icyo bisaba nuko twebwe abene igihugu baba ari abagizwe abanyarwanda cyangwa n'abanyarwanda twese tugomba kumenya ko guhora mu ntambara atari cyo gisubizo ahubwo dukwiye kureba abatera akaduruvayo muri twebwe tukabiyama bekajya ku ruhande kugira ngo tugire igihugu cyiza aka karere kacu kagira umutekano murakoze yes yari Abdallah Bicahaga muri komante ya munsi maza kutubwira kuyego twaza kuno munsi ari visi twayaze ko aro kandi hari cyumviro cawe hari visi twayaze nga anyakumbure utemeranya n'ivyumviro byatangiye hano onye aro kumbure ugarashobora guhana hana ivyumviro no ugarashobora kwagura ivyumviro yes ndagushimire cyane murakoze cyane yes ndagushimire cyane nzere ko nakandi vuba kandi bakuronza kanzongera kandi tukavuga cyane ndari cyane yes merci beaucoup usa dukurikira kuva ku ntagusha kumpera ukiri mushaka kwishina cyo ndagusabwira subscribe asante sana